Lakhipuronline puthokchaba October ki tang 13 Jumsakation nimit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Silchar Tarapurda miyoi ahum gi bektagi lupa lakh tararom gi oigadaba nisagi potlam sing phagatkre. Assam Manipuri Muslim Youth Front ki mihut kangbo amana Yumnam Priyanka gi maphamda harau nungai pa phongdokre. Ireima Lairembi Temple Management Committee na Oza Laiton Jam Manithona Laikhitabada awapa phongdokre amasung Thiam Ibo Chobi National Award phanglakraba Dr. Haurongbam Rajmani gi maphamda ikai khumna botkre. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Silchar dagi miyoi ahum gi bektagi lupa lakh tararom gi oigadaba nisagi potlam sing phagatkre. Silchar Tarapur overbridge ki makhada miyoi ahum dagi kg nipan rom oigadaba ganja gi packet sing BSF amati police ki miyoi sing na phagatkre. Tawdoga sing arang lebak pokpa numit ki ayukta Bihar dagi ni haiba miyoi ahum makhoi gi makuta chawra ba bag singa loinana chingnaba mawongda Chatuk chasin tauba thengnabadagi police amadi BSF ki apunba khongjangna thi humbagi thabak chathabada tongan ba bag manga gi manungda ganja gi packet kuntra taruk yauramba thengna khibani potlam sing asigi kaithel gi mamal lupa lakh tararom oigani haina panare. Assam Manipuri Muslim Youth Front ki mihut kangbo amana handakta Assam Civil Service ki changhengda rank marfudra nithoida mai paklakrabi Yumnam Priyanka gi poilapul da leiba yumda ngarang numidang wairam da chattuna harau nungai pa phongdokre. Khongchara duda front ki president Jamir Chaudhary, assistant secretary Jubair Ahmed Chaudhary, Salauddin Zakir Hussain amasung Kabi Abdul Hamid su yauki. Panbayai Yumnam Priyanka lamdam asigi saknairaba dramatist Yumnam Indrababu gi mazai bimani asumna tomthin oiba mawongda mai paklakpa sida Assam Manipuri Muslim Youth Front ki mihut singna harau nungai ba phongdoktuna tungda lakadaba Priyanka gi punsidasu hena mai pakpa oirasanu haina paujelakle. Lakhipur nungphau leikai da leiba Ireima Lairembi Temple Management Committee na sinduna committee asigi su thau pubiramba amadi khunasi da pokhiba Lakhipur khunau da yumling dula leikraba ngalingai matamgi science graduate Earl Higher Secondary School ki oja makok oina thabak tagi pothakiba oja Laitonjam Manithona leikhidabagi awap phongdokpagi mifamama loop ki president Saugaijam Subongkor na mifama poiduna laisang asigi mantopta pangthokre. October ki tang kunmanga laibak pokpa numita pangthokkiba mifamda laikhidraba oja asina pangthoklamba thabak thorom kyabu singtharaduna loop ki president Saugaijam Subongkor, vice president Laitonjam Nandakishore amadi loop ki secretary Tonanbam Robindra na wangangkhi. Social networking mobile application ama oiriba WhatsApp ngarang numit jungba pung 12 gi matungdagi pung 2 rom chupna mathau mapung phana pangthokpa ngamludre. Haidiba matam asigi manungda Bharat yauna balim gi leibak kayadasu message thadok thajinda akaiba thokre. Hoine ji yai ne ado pabungna khangradi kamai tawdoino ba as adubu pabungda haidradi kamaina khangdoino ba chichaugi matang se ne pabungda amtadi hangajing siko aikhoi su kaawde pabung adubu pabungna lebliba phirepto madumatadi hongdokpio pabung aikhoi su itilina nusisanana nungaina punna hingminabado pami pabung
अभी Kasar District Administration की माइकेतगी ngasi October की तांग 13 जिला असिगी भोट केंद्र निपांदा voter ID अमदी आधार लिंक तौबगी थौरांग तौरी हाइरिबे थौरांग असिगी मखादा जिला असिगी मफम तरुक उदारबोन डाइट पोइलापुर नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल लखीपुर आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सिलचर की नाजिरपोती मॉडल प्राइमरी अमदी तरापुर की नित्यमुई बालिका विद्यालयदा सेल तिंगदना voter ID अमदी आधार लिंक तौबगी खुदोंगचाब पीगदौरी थियाम इबो चौबी नेशनल अवार्ड फंगलख्रबा डॉक्टर हाउरोंगबम राजमनी की मफमदा इकाई खुमनबा फोंदोखरे मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सेंट कैथरीन मसा अमदी बोंतरापुर मसाना सिल्लांगदुना अक्टूबर की तांग 15 लेबाक पोकपा नुमित्ता बोंतरापुर ऑडिटोरियम हॉलदा थियाम इबो चौबी नेशनल अवार्ड फंगख्रबा डॉक्टर हाउरोंगबम राजमनी की मफमदा लेंगयान अमदी फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट खुदोल तमदुना इकाई खुमनबा उठख्रे मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट कैथरीन मसागी प्रेसिडेंट एल बबाहन सिंह अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद असम बोंतरापुर मसागी प्रेसिडेंट एस कुलमोन सिंहना प्रेसिडियम मेंबर ओइबिकी मिफमदा लाइस्रम बिमोल एक्स प्रेसिडेंट MSPA कसर डिस्ट्रिक्ट मोनिंद्रो कंसम सीनियर जर्नलिस्ट मणिपुर के मणिकुमार सिंह DEC मेंबर MSPA कसर डिस्ट्रिक्ट M सुरजीत सिंह रिटायर्ड इंस्पेक्टर मिजोरम पुलिस सालामोंगबी गुणवती देवी हेडमिस्ट्रेस बोंतरापुर हाई स्कूल वाई मंजोर सिंह सोशल एक्टिविस्ट अमदी थियाम इबो चौबी नेशनल अवार्डी डॉक्टर हाउरोंगबम राजमनी न चिंगबा मियोय सिंह वांगांखी सेंट कैथरीन मसागी सेक्रेटरी ओइनाम शरद नताराम ओकपगी वारोल पीखी बोंतरापुर मसागी सेक्रेटरी मुतुमोंगबी सेतबतीना थागत वारोल पीखी अदुगा प्रेसिडियम मेंबर अनिना प्रेसिडेंट की वारोल थंबिरबा मतुंग थौरम लोइसिनखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना सिलचर तरापुरदा मियोय अहुमगी बेगतगी लुपा लाख 10 रोमगी ओइगदबा निसागी पोलमसिंग फागतक्रे आसाम मणिपुरी मुस्लिम यूथ फ्रंट की मिहुत कांगबो अमना युमनाम प्रियंका की मफमदा हराव नुंगाइबा फोंदोक्रे इरेइमा लाइरेम्बी टेम्पल मैनेजमेंट कमिटीना ओजा लाइतोंजम मनिधोना लेखिदबदा अवाबा फोंदोक्रे अमसुंग थियाम इबो चौबी नेशनल अवार्ड फंगलख्रबा डॉक्टर हाउरोंगबम राजमनी की मफमदा इकाई खुमनबा उठख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।